Reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza cyane mwese. Dr Vincent Biruta, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, akaba yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Algeria. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Algeria witwa Ahmed Attaf, hagamijwe kurebera hamwe intambwe imaze guterwa mu gushyira mu bikorwa zimwe mu ngamba zafatiwe mu biganiro bigamije gushimangira umubano w'ibihugu byombi biherutse kubera i Kigali. Muri ibi biganiro byabereye kuri telefone, Minisitiri Dr Vincent Biruta yashimye Algeria kubwo kwifatanya n'u Rwanda mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Yashimye kandi ubutumwa Perezida wa Algeria witwa Abdelmadjid Tebboune yohereje mugenzi w'u Rwanda Paul Kagame muri iki gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi. Aba bayobozi bombi kandi baganiriye kuri gahunda zitandukanye zigamije gushimangira ubufatanye hagati y'u Rwanda na Algeria. U Rwanda na Algeria bisanzwe bifitanye umubano mwiza watangiye mwaka wa 1978 ndetse muri 2014 nibwo Algeria yafunguye ambasade yayo mu Rwanda. Muri Kanama 2023 mu mpapuro Perezida Paul Kagame yakiriye zemerera abadiplomate bashya 12 guhagarara ibihugu byabo mu Rwanda, harimo na ambasaderi wa Algeria mu Rwanda witwa Mohamed Mela ufite icyicaro i Kigali. Ibindi bikomeza mubano w'ibihugu byombi nuko bihuriye mu miryango irimo uw'Afrika yunze ubumwe, ihuriro ry'ibihugu bya Afurika rigamije ubufatanye n'iterambere NEPAD, umuryango w'abibumbye n'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OIF. Algeria iri mu bihugu bya mbere kandi byashyize umukono ku masezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika yasinyiwe i Kigali muri 2018. Umubano kandi wahamye birushijeho binyuze mu ngendo z'abayobozi bo ku mpande zombi zirimo urwa Perezida Paul Kagame yagiriye muri Algeria muri Mata 2015, n'uruzinduko rwabanjirijwe n'urwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Madame Louise Mushikiwabo wasuye iki gihugu muri 2014. Muri 2016 ubwo habaga inama mpuzamahanga ya gatanu yitiriwe Kigali, Fifth Kigali International Conference Declaration, yabereye mu murwa mukuru wa Algeria. Madame Jeannette Kagame kandi yahawe igihembo cyo kuba indashyikirwa mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no guteza imbere umugore n'umukobwa kubera ibikorwa bya Imbuto Foundation. Algeria n'u Rwanda binafitanye imikoranire mu bijyanye n'umutekano ndetse n'uburezi, kuko hari abanyeshuri bava mu Rwanda bajya kwiga muri iki gihugu gikoresha Icyarabu, Igifaransa ndetse n'Igitamazigh. Hanyuma kandi mu mwaka w'amashuri 2016-2017 Algeria yahaye buruse abanyeshuri 25 mu Rwanda. Kuva mu mwaka wa 1982 u Rwanda na Algeria byasinye amasezerano atandukanye arimo ajyanye n'ubukungu, imibereho myiza y'abaturage, ayo gusangira ubunararibonye mu by'umuco ndetse kandi n'imikoranire n'ayandi. Ibihugu byombi kandi byanemeranyije kongera imbaraga zihariye mu bijyanye n'ubuzima, ubucuruzi, ishoramari, umutekano n'uburezi. Ubwo Perezida Paul Kagame yari ari kugirira uruzinduko muri Algeria, yahuye n'abayobozi bakuru yemeza ko umubano w'ibihugu byombi ugomba kuzanira inyungu abaturage b'ibihugu byombi ndetse na Afurika muri rusange. Icyo gihe mukuru w'igihugu kandi yashyize indabo ku rwibutso rw'abaguye ku rugamba guharanira ubwigenge bwa Algeria. Mu kuboza umwaka ushize Algeria kandi yafunguye ambasade ya mu Rwanda, igaragara nk'ikimenyetso cy'ubushake bwo kurushaho kwagura umubano hagati y'ibihugu byombi. Ibi biganiro kandi byari bibaye nyuma y'igihe gito umugaba mukuru w'ingabo za Algeria General Said agiriye uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda. Reka duce muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Goma. Abatuye i Goma ntibakigoboka kubera Wazalendo ndetse na FARDC. Abaturage bo mu mujyi wa Goma bakomeje kugaragaza ko babangamiwe n'umutekano muke, ahanini uri guterwa n'ingabo za FARDC hamwe n'abarwanyi umutwe wa Wazalendo. Umutwe umuturage witwa Guy François yatangaje ikinyamakuru La Libre ko umuntu utuye muri uyu mujyi ashobora gupfa isaha n'isaha azira kuba atunze ibikoresho by'itumanaho nka telefone, kuko ngo higanje abambuzi bitwaje intwaro. Ibibazo bigaragazwa kandi n'abahahungiye bavuye mu mujyi wa Sake, ubwo mu nkengero zawo haberaga imirwano y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umutwe twaje intwaro wa M23. Umwe muri bo yavuze ko umwuka uri Goma ari mubi ku buryo ngo byageze ku rwego rwo gutekereza kuba yakwimura muri Kivu y'Amajyepfo anyuze mu nzira y'amazi mu kiyaga cya Kivu cyangwa se agahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ati kugira ngo uve muri uyu mujyi bisaba gukoresha ikiyaga cyangwa se guhungira mu Rwanda. Igoma dufite inzu ntoya, ati turi kubyiganiramo, ati ibyo bituma rero turyama hanze. Goma y'uyu munsi imeze nka Chicago mu bihe bibi byayo. Yakomeje agira ati buri gitondo
tubona imirambo y'abantu abenshi muri bo bicwa n'abasirikare, abapolisi cyangwa se bazarendo, abantu bita ko bakunda igihugu ati baturutse mu mitwe itwaje intwaro. Bazarendo iri kwishyuza imisoro muri Gomati kandi iyo utishyuye uricwa nk'uko umwe muri bo rero yabisobanuye. Ibi rero babikora kugira ngo babone amahoro, kuko ngo kutabikora ari ukwihamagarira urupfu. Abasirikare barinda abayobozi bakuru boherejwe i Goma kugira ngo rero bongerere imbaraga bagenzi babo barinda uyu mujyi, nabo si shyashya kuko ngo bakomeje kubuza abaturage amahwemo. Amwe mu mahano GR yakoze ngo nukurasa abaturage b'Igoma bageragezaga rero kwigaragambiriza ku kigo cy'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. Muri Nzeri 2023 bishe 58 bakomeretsa abandi barenga 70, nubwo Colonel Mike Mikombe n'abandi basirikare bakoranye uru rugomo bakatiwe igihano cy'urupfu. Ibya GR byagarukiye aho kuko tariki ya 9 Mata 2024 basirikare bayi barashe abaturage batatu bari bavuye kureba umupira babaziza ko banze kubaha telefone bari bafite. Ibibazo byose kandi biriyongera kukuba M23 isa niyafunze inzira abatuye Goma bahahiramo kuko imaze igihe kinini cyane igenzura ibice bikikije uyu mujyi ndetse n'imihanda iwugaburira. Ugana Isake niwo ugifunguye, ariko umuturage wawo nawo ni umutekano wawo nawo ntiwizewe kuko abarwanyi b'uyu mutwe ngo ntibari kure yawo. Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya ku itariki ya 13 Mata 2024 yatangaje ko guhera uyu munsi hatangira uburinzi buhuriweho bw'abasirikare n'abapolisi bugamije kugarura amahoro n'umutekano mu mujyi wa Goma. Yagize ati Minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba yamenyesheje inama y'abaminisitiri guhera uyu munsi ko haratangira uburinzi buhuriweho bw'abasirikare n'abapolisi bugamije kugarura amahoro mu mujyi wa Goma. Ubugizi bwa nabi buri gukorwa mu gihe kandi ingabo za RDC zikomeje ibikorwa byiswe Operation Springbok zihamya ko bigamije kurinda kure umujyi wa Goma kugira ngo udafatwa na M23. Bayi barashe abaturage batatu bari bavuye kureba umupira babaziza ko banze kubaha telefone bari bafite. Ibibazo byose kandi biriyongera kukuba M23 isa niyafunze inzira abatuye Goma bahahiramo kuko imaze igihe kinini cyane igenzura ibice bikikije uyu mujyi ndetse n'imihanda iwugaburira. Ugana Isake niwo ugifunguye, ariko umuturage wawo nawo ni umutekano wawo nawo ntiwizewe kuko abarwanyi b'uyu mutwe ngo ntibari kure yawo. Minisitiri w'itumanaho akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya ku itariki ya 13 Mata 2024 yatangaje ko guhera uyu munsi hatangira uburinzi buhuriweho bw'abasirikare n'abapolisi bugamije kugarura amahoro n'umutekano mu mujyi wa Goma. Yagize ati Minisitiri w'ingabo Jean Pierre Bemba yamenyesheje inama y'abaminisitiri guhera uyu munsi ko haratangira uburinzi buhuriweho bw'abasirikare n'abapolisi bugamije kugarura amahoro mu mujyi wa Goma. Ubugizi bwa nabi buri gukorwa mu gihe kandi ingabo za RDC zikomeje ibikorwa byiswe Operation Springbok zihamya ko bigamije kurinda kure umujyi wa Goma kugira ngo udafatwa na M23.